ibola chu Abraham Isaac Esau pathin kitilowa Jacob pathin kiti hamti ala tunit ho context alut leo hen pathin Christianity hi now hi khang izat hui ditam ipate inute khanga ta sannaw le tu khanga ita sannaw aba da itute khanga anta san diu khu ve leo hen ibola Esau pathin kitiloham tile Esau hin upat azu do ti chu imu wini apa hem zong le pathian anga thudi adi ngai thu ta ase amin ta chu asel thei ta po Kristanung izuina wa hi budding tamta ho pau hi ki bot piding tamta ine yo hi fight ibol du tamta me decision la akhil wa hi le pathin blessing ichan diu tamta pa chu eho kuna ki tol mang de hi chu ngai ludum ta KWS Silong hobung meeting te ho na bon savin ni paka Yesu Krista minin pathin na kan to na kiloi khom na tuibong hobung meeting te thaleng le ke ma in sung thalengin na bon chawin ngai luna salam kan pewe makaya phai phajosin thin thangwan ta hen tu chung kong hi KBC workers retreat hi gohatia kamangovin pathin lung senin mi zakhatwa kong khom thejawin kaji tel kan nei pitel apui thelo them khal umjong le tamzo tabang chun coppers retreat tabangin program nithum tabang kan nei jawin hi chung chona chun ke kong lo na aji jong chu koi man het be lo hin hi jong le kachanu hi kachanu ning nei lam ma samasalanga ta sadam lowa hospital a na chun anu to keini hi khatve cha jong hungki vil thelo a hin hi jong le hobung pastor pa hin chole nu la pa telam nunga golang loi la pai hon hospital a na satai boy piu chu ka ki pa e ti be ki se hen ta hi hung ka hi en ka hung le lam kai hon the tabang chan lo pi ta nei chan win hi chairman pu hin teng la to khom pi ho hin church pastor hin ding diken board ho lam kai ho he tabang nin gun pi naw chunga jong ka ki pa na kan phongin no zalin pathen ka thang wa e ka chanu jong adamin pathen lung se nin all in asimban asim thein ka ki pa na linin na taw naw te teng le nei ngai lut naw nei khuto naw ke ho long hi amazala chu hi che ho bung jong hi partly family khatin ka ki ge lin hi le ya chu ka ki pa e ti seyinge ta kongkal so na hin chu jing ka tu na hi tabang phal lo pi ta muding jong kan ki gel pon pathen zala nei ngai lut naw nei mu sau hi ka ki pa na le ne ti chukan phon do no ma hi thu tam ta seida tang ka ting tuna kas igel diwa kadei chu Abraham pathen Isaac pathen Jacob pathen kiti ahi ding dol ta chiwe na le Esau pathen kiti ding kilo ma hi ibola chu Abraham Isaac Esau pathen kiti lowa Jacob pathen kiti hamti lungel ga nei khom diu kanu ma nei keman Bible chang khatin simbeng kate Matthew bung som ni lani achun galu behutin chang som thumle khatna chun Matthew bung som ni lani chang som thumna khana ahin la mithi thokit dol thu pathinin nazawa ase keima Abraham pathin Isaac pathin chole Jacob pathin kahi ti chu nasim kha lowahem ama athi ho pathin hilovin ahing ho pathin aibowe ati mi pi chu ni chu azawin athuil chu kedang asale jeng de hi pathinin thu seina athu sim do naw pathe bu pi taw hen taw na hin mangi lungse na dim kapaw pathin ni lungse naw akedangin
tunin KWS silong hobung meeting te angle nangma anga nathu ho simdo thijin nei ko jin pakai ka ki pa in ki pa thu sin namin thing ka thang wa e tuji tunini khu a nathu ka simdo wa ko na hi ta sala lagawa ipiham pakai atha ben lungel tha dagin nei pe ben lang nangma nung ka zina wa hin ta san cha te ka hin kho na lo pi ke pon na so thi na dingin na la cha ke ba kam na li hin mang cha na thu hi pakai na mi te hung ki khom obung mi thing te lungel sunga atha ben nei holim pi win tin jesu christ sa impumin ko hung ta ni hi amen kasai bang chun abraham pathin isaac pathin jacob pathin ke ti hi hoi tai ve na hi le phrase hi hoya hoye a phrase pa hi Bible mundanga hitabang statement ki bol phrase ki bol hi mo talo hi ki mo mu lo hi tu teng le vanoi le se na ho ti te religion chom thusim long na ve le chun hi chi tabanga hi Abraham Isaac Jacob kiti phrase tabang ki mang hi koi ma pawa imu lo ding hi la imu hi velle ade de in pathinin mosi akovachun exodus bungli changana yongchini pisayam tahile keima hi abraham pathin isaac jacob pathin kahi abara chu ifesu kina hile aban bana hin adia exodus bungli changa bungthum changson manga na chun hitabang ma chu kiseyin chule first king bungson na gate Chang som thumla gup langa chi ve na hile ade de Eliza hin kamel mor sanga bel them gaw hoto hetabanga na atova mai cham athan do ding ko na chun ipsayam tele mai cham hi azun lunin azut luna asai masat pen chu pathin abraham pathin Isaac Jacob pathin mina hichi mai cham hi ta than do na na nei hi he chun hichi phrase pa hi ichan ge ha thupi a lopi atam ti hi ilungawa ga ngai to ma saute ti chu khatna kan koi no me hi ibola hichi phrase hi umham itile ama hon se hi pam generational god ativene akhanga apathin ohina akhanga phatheibo achan now hichipa chu amudo na ding wa hi abraham isaac jacob hungkimin pha hi hichi phathei na chu akhanga hungchin tunin jong wanoi se na israel te pathina dinga namlet hi now le pathin phatheibo achan now tam ta ehon hevini ala tunin ho context a lut leo hen pathin christianity hi now hi khang izat hungi ditam keimu dana hi ke insunga kate ka le khang ni na bu kin lai ai akhanga ikhang wa ipathini ding pa hi ichate itute khanga jong chu hichi pathin chu hung hi zo di nam kila son pathin thupa ita sannaw pa hi ipate inute khanga ta sannaw le tu khanga ita sannaw aba da itute khanga anta sandiu khu ve lew hen tuni idin muno to kito a hi them khat inung vet diu no ka sa ne ye chun kan ko te ho azo bible isim na wa chun isovin opat azu do thusim isim do ne ibola iso pathin kiteloham tile isohin opat azu do e ti chu imu wini kan ko te ho lai khu ve lew hen jacob hi akidan na ta khat ki de chu akidan da chu pi ham ama hi apa koma isaac koma hi namin ipi ham tile ke iso ka hi iso ni hi nam tile henge hepa iso ka hi thum ve apa koma hi amin hi asaile minei aye chu aman apa phatheina achan na dinga chun
zo asajin pa lem pa tin he na ama hin apa lem na hi ai wangin Jacob akidan na chui pi ham pathin to akibo na hin namin ipi ham ati lai kun ama thing ta in ke Jacob ka hi pathin thangwat men na hilaya ila nom chui pi ham tile apa lem zong le pathin anga thudi adinga thu ta ase amin ta chu asel thei ta poi ye chun apa phathe na achana bana pathin phathe na hung changin ya chu Abraham pathin Isaac pathin Jacob pathin Abraham pathin atina hin Genesis bungstom na ni sim leo chun namin hi phathe na khat hi do ding nang ma zala na vanoi le se nam pumpi phathe na chang ding hi namin hi phathe na khat hi do ding Abraham chu phathe na khat hi do ding hi abara Isaac thusima in sim kina hele Genesis mama isim so aile Isaac a chun ipi imuwam tile amazong hi nat Genesis bungsom ni lagu changli langa chun keima na chilha te ha puna kapun sa ding wana asizat kapha sa ding chule na chilha te hi hichigama hi bon cha hichigam hi bon cha kapi ding hi wana asizat kapun sa ding ti ai sak kang zong hin na sata in pathinin pathe abu ding thu ana sei do na hi Jacob ma hi evena hi le ade de a pathin to kibon tin he vini pathin to kibo da khun pathin abon pa chun neilhan atile alha pui na neilhan til pathin nei chan lo laisa kalha lo ding a hi chi thupi tai Bible themon asu na chun Jacob hin tha kang lo hela tha le hela pathin abut hi zan khowa abut hi ho hin khojong tabang ma chei Christian nung izina wa hi but ding tamta ho pau hi ki bot pi ding tamta in yo hi fight ibol du tamta me inam sungwa individual la joteng la church level la zong ibot diu tamta me ichozo se hi pathina kora phathebo achan masangsa tha kang lo dinga asei pa hi kidang ta hi phara chu namin ipi ham tele ke Jacob kahit to kora namin hi Israel ke tiding hi phathena hung chan na pa pathena bo na hi min tha azong anejin identity tha anejin amin hong ki khelin ama kona Israel nampumpi pathen hong chan pa hi tuna hi Abraham pathin Isaac pathin Jacob pathin hong ki ti the na hi hichan ge Jacob min pathin abot da hi ti ani na a ega ta lang nom ai ki ne ne iso thusima inung lu na hile peng ma sa chu iso hi Israel te thusima la eho nammi te thusima jong iwelle ade de in aping ma sa ho mi upa ti na mi upa etiu hi gama ki hop jong le hop thuma hop ni ama achange ti chapawa mangpa apa ko ma go thila thum ko adang ai pon ehon imu dana chu hepa go thil nei pen ati khui pam tel sumdana igelo he ahin kachan ding go nei pen ati ko alhang pi a scholar hon amu dan khole gam lei se kagam kachan ding pa su nei pitan ti nei chu ala cha hi agam ding pa chu an pi do pha na hi Israel te thusima ha sa asa pau chi pam tele hi cha chapawa mangpan apa ko magam athum to a apan agam ahopi pha na azu a achi mangke khu hichlai ta khu ha sa sa hi ti chu ya chun Israel te thusima jong hi gam lago thupi dan nasata nge lo ni ibanga chu laya ahopi ding khu apan au pa ding hi hop thuma a hop ding hop khat aneu pa pi ding alin pa hop ni pa chu alin pa chang dik ti chu amo principle adin munu chu hi jong le hilaya anaw pan azu do a achi mangiti thusim pa hi Israel te denga ngai ha hi ti chu
hizong le chapawa among pathusima apata khachi piham tile wa among pai lova again the nomona hungkile heza tun ke paning ting kapa ko ma chenge tia apa ko ma achia hepa na chapati hoi kai tapoi na so thala khat bangin nei simin chuchulai khanga chun su hi zat ni umin higher servant kiteloi umin chuteng ina su umloi umin higher servant ti ho hi ani ko kha aga ko uwa piham atham nom no zo si atham sawa ina sa lo hitabong mi ho chu ya chu chapawa amang pan na chapati hoi kai tapoi na so thala akhat bangin nei semin atile kinel sa ta pa ko manut hu apalung thim tong khama ma in ai poi keng chu se pe un pon sil pe un khot zembu pe un golwa bolun ti ta chu keng chu kiti hin pi se nam su hon keng chu a se poi ya chu keng chu a se le cha hi na anung mu ki da hi teng le pon sil pe ti le a chon sit a bor khil na ru si akingai dam ta sana khot zem ama thaneina insung thaneina achang ki tai hichi phathe na pa chu chapawa mang pa chu hunglung ki dei hichi hota banga chu iso le jacob ki ka la thusim jang ive na ile iso hi awang si na pen chu pi ham au pat hi number 1 neu chakhana gele ti chu thupin alapui ti chu tuna hi krista zala krista thisan zala pathin cha hi na ichan pau hi iso upat tapang hi chu tuna krista lagawa pathin cha ichan naw hi igel daw kha diu ti za mine upat hi anagel neu hi ani na chi pi mu vam ta le aman upat agel neu zi in agil kil pe ta chang chim na kung khana hi upat azu do ai chu tuna ilung thima ega agel diu pathin cha hi naw hi ipi na zu do am ipi ai zu do am adedet gil ta gela hile iso hin khoding chi ve na hile an gil kel neu chakhat jia khat ve gil kel se za akhanga phathe bo achan ni pa akisu do ai chu kalunga ka gel jin hi tulai inamudin munjang ka ve na hile khat ve le inam lam ka ho hin mi ko ma e zo do tam iti kom na umji he a chojong chu thu chomin ga koi lew hen igam lei sit ho pathinin chen na gam ap ho o mulal hang ki tu chai ta gam logo ki tu chai ta sum dei na a gam hoi ta hita ki zu mangam ta nunga hoi lai golang hoi lai lam kahin kumni kom ta rehab ke ma ka chi aile khangdong neu cha khamna theya edik la kum som na thum chapang khat ka gamu hi cho chu ipi ham hi naw hi khamna theya ki zu do gam hi ta chu ki zu do laina umda rehab center atama tam ka ga na hile ehole inku te zo milanga kite ka leven khulang ho khu rehab center ki mumbe se lo eholanga tamata ka gelin hi isovin opat azu banga tuna ihin komandan hi tampi ki zo do kha ta dham kan ku te ho tunin khangdong chate golhang nunga golang ho lekhasima city ai hungu hi ilekhasim lai jeng wa jong hi ibor hilal iso banga mi ya nam khachu phathi na chang ding na e ho chu ki chang ta lo ding ki zo do ding ti theina lai itawn ho pathi ni sangin tukum chu ssc noya mail ho sangin inku te ho e hon ukeng ne ho ga ti na ukeng ne ho ti enjong ki ne thota chu ukeng na ukeng ne ho ga ti win ukeng ne ho ti inoi si thoi chu amdan ju ka ti na sane ho ki te la phayeng lo eon sa ju ki ne ukeng ne ho ta dialogue i bol pau hi ve na hi le
amo sang chun exam awang ibol hoi le taw nei ki pa mi nei hi zong le tu state din munai vet le Manipur state thinghang mi chan mo zo se mo cha Rachanpur Medical College student zakhat inei thena di vehin only 21 sit alu zo ve hichu ama hon Allah asonwa ipi bolvem tele phailanga kyam ge gi timuna khu Rachanpur Medical College ta ahonwa aphalai lai akila akin tai I doctor hovin agelu to pi pen chu pe ham Rachanpur Medical College ole kichan khan te tiwa na satahi lungel ni we hichu ko zote mun kam ge langa chun Rachanpur Medical College hung pi ling te ho langa pa ku hung ki tol mang dham ti chan ge lungel tam ta me hichi be na hi le pi ham Rachanpur Medical College sim thei ding amnal chu admission hin bol thei ding cha te ho jong hin agiel ngai khat do ki de thil pha phe phar inei ho jong hi I bor khel le ki tol mang denga pya di khat mai chu ki dan da alang khana phat the ne chan naw pi ham tele tu chunga Rachanpur la exam center chu exam center ki bol la denga attendance hoi pe da tiu chu ki pam dan chana Rachanpur Center la exam bol de ho attendance ipiham Dimapur Kohima Infar adang dang to te ka te wa hele ipiham attendance hoina pen lamka tiuso kipa ki de khare hi chota bang hi I society wa ive no wa hele zo do dinga ya hampal jita alang khana pathin in ei pui dan vele blessing hoilai law chi ichan naw jong tam pita ki moi gal izamovin tu chung gal zam hin ke ya dinga ani ve na tan gal izamovin na tu nin jong ive na hin le gal zam hin khoi mangovin hi jong le Elijah thim gau pa kamel mor sang ha na sata pathin mina na lin ta to bar thim gau ho zalil som nga ho azo a thu sim chi he ni pathinin kidang ta Eliza aman cha kidang ta apuya ama pha na zo ka sei banga Abraham pathin Isaac pathin Jacob pathin minin hichmai cham ta an sana o amai cham me hung ko nga na amai cham me hung ko nga heta banga chu bar pathin thim gau tam ta masanga pathin lo pi na hung kilanga aman bar pathin ho thim gau hon ataw lai wa chu kichom wa apathin o samwa khai ha chop taw na pathinu imuna lai khume hung khang de ta chu sukhang tawang atia ipi phama sak pi ki na ai wanga chu ma o kya chen wa kisi chen wa ai wa apathinu khang do lo amai cham wa me kung ta lo aman Abraham pathin Isaac pathin Jacob pathin tia mai cham me hung ko nga pathin lo pi hung kilanga ahin la but kamel mor sanga garzona len ta nei wangin azinga chu piam tele valley of fear kitsa na ahab tinu jajabal thim ga hor tha banga ke man nang ka tha de hi ti chu elai khu Eliza thim ga hi azam alhai mang jong kitilo hi hlai mang kiti hi hung ki le loi chal the chu azam mang tai azam mang nei hi kan ku te hoi ve nai le ha zama chami ama horep morsan nga zamin taw na mangin pakai ke kapu kapate sanga phazong kai poi huchisa choma sanga thim zo jong kai ching zo jong kai poi kahin kholata tiso aile pathin thim van tilin Eliza ipina bor ham taile kei pathina denga tom ngai ta apang kahi mi tom ngai kahi ai wangin tu hin kachang bo kai tai avel vela sei chula kachang bo kai tai koi ma ei pan pi ding umpo la pathini pi se yam Elia
bar masanga kun lo bal doi chop lo mi sang tam ta ka koi na lai na chang na hi poi na chang na hi poi tu chunga ka retreat no wa ka speaker pawin Elia thusima na satan eitil khovin kalung thima tong khale jingin ata ba chi ve na ile Elijah pathin an puya na chang na hi poi anung azui pathin hoilanga zam jong le pia alhon pia azo isim do Bible changa chun Elia thovin na chen adinga saw le na la ye ti cho pathin thangwa be na tu na jong ho ding hai lung ha na the tam ta itu ta diu ka ta sa ne ha sa na tam ta itu ta diu ka ta sa ne hi jong la kan ku te ho igen the lai ta le hin taw na jong ke bang num ji lo cho mi kon khare lai sa jong le ke hallo lo Bible jong ke sim nom ji ta lo Bible po ke ding sim ding meditation bol ding jong igen the ha sa ke sa wal ting le ki sim nom ji ta lo hi cho environment i pha lai wa hi azole iso banga pathin cha hi naw izu do kha diu ti cha me ne izu do kha diu ti cha me hi hin ka ve na le tu ni hin Abraham pathin Isaac pathin iso pathin ki ti ding Jacob pathin ong ki ti pa hi decision gel hu na bor khil ji a tu na hi ilung gelu igel khil wa hi le walmi cha te ding chu meidil cha te ki su the hi chu decision la khil wa hi le pathin blessing ichan diu tam ta pa chu e ho ko na ki tor mang de hi chu ka gel ji a hi le na ilung thim wa ga gel ga ngai to le hen it is ka ngai to jing la ya hoilang lang ka gel he tam lani vel chun mi kha to ka ke ho le pastor pa ven kangpo pi district sunga government service ball hi e ho sang in pangal hole ne pali ho atame ti chu ipj ham suma inammi te chanding service pata ta chu suma ki zu mang tamai chu na upat ki zu mang tamai hu chu ta chu office a igam sunga I district sunga ko ham natonga tile zatang nam dang hita chula hi chozo sin ga ve na hile til neo cha cha ta ite ka hile izo mang hi tam wa inai chandiu ja ram khar hi ipyam khona kizu mang ki thai mang atama tam hi hin tuna adam na lai chen se ache sa chula koi machan inung pho thei diu tam tam dal kitil khong na nei diu hi to adam na lai cheng sen ipi ka bola hi le hi chlai pa hi ke adinga kitil khona de ham ti zo hi ila ongai ye chun laya hi vena hi le hi chan ge ha pathinin Elijah ko ma thovin na chin ding gam na le na lai Dr. Iben Vati Nagaland adinga ho North East adinga pathin la chala dinga mi he thei ta khadani tunwang ama tapon ama na sei so Elijah ke ma kagalu na chun kalu changa pat ka kyang to ge hi ipiham khat iti sei daham timul tho ti hon na kidang ta in thagaw na to na kachunga omin kalu chunga pat ka kyang to ge hi ipiham kharin ei tom khum tabangin ka ome Elia hichik ke ma leiko anakisela anoma pathinin an ko da hungdo in mor salang chin Elijah ke man nang ma ding ka vet sa ding hi ai hungdo an chin nang ma bana thim gaw dinga Elisa nagin thim gaw dinga ke na to ban to na nangan si di ta to omni ma apia an ko do namun hichi leiko anataw na ho evena hile tuna jong kan ko te ho izem ta leiko tabanga hin ko inaman kha jong le ipot do wa na ikitil ko wa hangsan ta pathin lo pina dinga hi kahin ko ite kamandam ti ipan naw hidingin pakai mina ikitil ko no mane Abraham pathin Isaac pathin
iso pathin ti ding chu isowin decision lungel khil na nei ji a anaw pa Jacob pathin kiti pa hi tuna e honjong cha hi kitil kho wa o e ho khang sunga zo ajo ka sei bagin a phrase hoi ta ka gel thupi ma jing Hebrai lekha chun Polin lekha su na chun pyam amo ho pathin ta ki sei kha ding chu o ti chu amo pathin ta ki sei ding pa chu apa anun nom hi amo pathin ta ki sei ding pa anun nom hi ba tuna ka pathin hi kei pathin hi ta ki sei kha ding na ki ho pathin hi ta ki sei kha ding hi chinam mi te hi ding pa hi tuna len ne bon chawa taw do tu thoa ikal son diu ti hi tu suna pakai mina ikitil khonau hintin achaina penin pathinin kedul selong hobung mi te phathei bo jing han lang tu ting le pathin lengama ikal son na wa hi nikhat le hichigam keu se lawa munchom choma jong pathin nam pathin choi sang nam mi te the even pathinin umpi jing hen ti kitil khonau hintin pathin thu se na pathei bo pi ta